Murikirerio nangu kwani bonandonsia sobereta simarogoba ya bono shinga kijana ngo kuwarigania semesa ya mwana ya senchire yo wekirano Chinsa Isato chia bono butuka seri bwanyare ko sansa muranira nago kumanyera bereka kwatika kurase mambia lengentambe ko Chinsa chigobono chia bono marogoba inyirabono na matuka tano na biroka tigaire ryobo choryo bonego chigo kolekana obura kolekana wiki echa lituko lya Jumaine lituko lya lero bono lituko lya Jumatatu talikine ya mumutinyo gatano na gatatu mwaka bwechiri bubere na meronge bere nebere tikono nkumanya sobwagale ali abere ka okolekana litanga nikigima tikatinyora mangana yua senchira yoko ya chuta omosike baba koranche tigabara yabarwane banyore kiroge kyokorende tobasa kutochora ningogo chikobo mugavana we county ya Kisii. Inji ya Waluya hauwezi kuja kutusi rais ukiwa Western. Tuligosoa Western bunorengereti Ayubu Safuru mukurere William Ruto na sekigo sento kumanye. Sijui Chebukati, sijui IBC ameanza kujua ya kwamba hii kura hana. Raila tigagoso yobo basobo chori obonene bosi kwamanyire ngo kubwa tole otebire William Ruto. Asa yubona monenda mangu monchu muligeri saransoike nyale ko sansa muranira nago kumanya lito kubwateranere kurwa semesa anasumunu wimanyiriyo igakorokwa Joshua Auta iriterane nchenkoro Vincent Onyancha igotoko chaka kurwa asensemo ya siasa imeye kaunti ya Nyamira yokoligie karokyo bunge kurwa se bunge ya Kitutuma Saba imeye kaunti ya Nyamira omanyakanete na Walter Balozi kwetera se kiama kya UPA nigobona abaga kumerana na ababwatani bensemo ya kimera litukulia lero eliko erali chikuikirana aisego choro buno mujumbe bwe bunge yo asobo choro bonene bulibusi umulike itoben buma ange igatwarigane roboti ru asenchira yobo kirano ekero etigalete amatuko atano nabere uchasobotyolyo bonene bwo mwaka oyo nigo abarai ao bagendetse kwerobeya uchasobotyoli obonene oyo kuligia ekero kyo bubunge bwa Kitutuma Saba gwetere kiama kya UPA Walter Balozi lituko lya lero nasaba ekyombe getenenerete obotyoli nechimbebe IEBC ukora obotyoli asenchira yoboene IEBC goikete nenebo kongu ko make sure nga amagania gusoko gani kwa bananchi kwa ikiranire goikaba make sure nga chi system cyabo cyabeire chi system kibwate okene na usawa kago kwana nababwatani baye asensemo yakemera nasaba barayi gukora siasa cyoboene no morembe mumanyenga umweshimiwa Walter Balozi omwenga makworo niko kwa debe ekiama kianege kuruku upa no moremunde nimbwata maroro naende nabongo toganye bintu biche bo Kitutuma Saba bono iga abantu babunekira magoro gose batabwati mwelekeo nabo bagocha baumerane batebenga nyarebo tegeire nyarebe chikura eki nke iyo egatia bali baikira na sensemeyo mba motogia buno murayo rachikoleta amagenderero amanene mono asensemeyo amaene natagete kiro muntu abo mungina abo mwana na kiro yomo bunara ire kuraiga amokonye nagoteba mbachi kumubwatesia asobotyolyo bonene bwo mwaka oyo bono yaikeire sitogo chikomo kotema oboba ntobasa gutiga gochigotema oboba to muntu munga abachumbe bachire batagete gotoeberia senjo echibese na atamatiro goods tos matiro goods njujo to present njugo to fa ege tutete mochumbe babwate good ideas chijo konya bana baito kurwa muntu omone bakabana kurwa se bunge ya Kitutuma Saba ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Maangi mbiya mono kurose kaunti ya Nyamira soroboti rwa senchira
yoboikiranu bono abana bodaboda kurose kaunti ya Kisii ni kuba mwariganiri bene omurewe kama kya ODM Raila Amolo Odinga uyobono gochigotarira ensemo ye kaunti ya Kisii ritukuriankyo barengana abana bodaboda oboigoni goba mwariganirira kolende banyarire bakomuboria tabase kubaboria konyara gochora onde bwenzi buno mugavana be kaunti ya Kisii ase batebere baroboka babwatekerenga byo gochigochora umugavana oyora tukuroboka ribuya ase kaunti ya Kisii Mulikito Josephat Amisi na roboti Rosenjera yobekirano. Etaro ya yomurwaniriye bwekero kyo braibwense goetera asobo Azimio Raila Odinga litukoliangyo ime kaunti ya Kisii nigo ya chengire na kwagokerwa anene n'abamenyi bensemeyo ngati yabo n'abarundi b'echipigipigi obagatakati bwo mu Kibosongo bakorawa n'umuteneri obo Fred Nunda uyotebirenga nigo bona ekyombe kyukia bana bodaboda kiraje koenekya ngakyanyare ko bagikomwakera ekura Raila Odinga Amayia Chinsa Fred Nunda chairman ya Bosongo Bodaboda Riders Association. Litukolia lero otwasangira kanire gaiga tobwate functionary county yeto ya Kisii litukolia mambia isi excellency Raila Amolo Odinga ngo chale mambia ntumuramba rundi chipikipiki twamokaribisire Kisii county. Your excellency intumuna bana bodaboda Kisii county chikura cheto chonsi pe naye to wakera tarehe 9 mwezi wa 8. Omunyakirogo yi Fred Nunda nigo amuganirio murwaniririo yo Raila Odinga anyare koba gakoenekia ngatara bachorera abamenyi be county ya Kisii omugavana elinde banyara ko bakonyora libagalia bulia bene bachore omugavana rachikoenekia inga county ya Kisii anyare ko bagegusuka motu kemagenderero tumuna abarundi chipigipigi otoko chigosaba His Excellency Raila Amolo Odinga kagocha mambia Your Excellency ntogwanjete lakini to basigocha mambi ochoko tuendo seli omugabano Kisii county tigabanyana Kisii county bachoro omugabano bo igore omorembe Nunda amona baraibande be sector ya bodaboda ime mu Kibosongo nigo baganiri abakenya anena bamenyi be county ya Kisii na bonjoreria bonsi be sector ya bodaboda bajana ko bakweneke ngababekiro omorembe chinga kiye campaign na boigo litukolia bachori na magega yo bachori likweneke ngobonjeri bwabo bwagendereire barundi chipigipigi babo Songo Bodaboda Riders Association ntoriko tumiwa na mwanasiasa onde bwensi koleta furugu into toroso koleta omorembase Kisii county yeto muna Songo Bodaboda Riders Association otoko saboti omugabano koroku Mansoni Oyongo iko tutake to morembobe chikura chibe cho morembe na ende omurabano oraire nere torabwatesi koraiga ntotake to morembe ase Kisii county ori orengereti korete furugu bono twaimokereire igoro mwaro chamangana twabegete korwereri korumoisonde igotoko genda mundu aso bwengenta gete gotebi bari barengereti abana siasa korete furugu ase ngakie chikura titori ready but naro koraga ninga ne furugu tate koreta aso mwana bodaboda naro nabo turateme korangana ki mwana bodaboda ekere kwa motumeka ekere kia monyora ko mwaka nore Wikira bono igobona bana bodaboda go twamwire ko support yo mugavana Oyongo asenge njororo kane ko bomuntu bwa morembe tabwati saga no muntu twale chi hadi chinge ucha so mwana bodaboda ko reporter Ndizi TV kure county ya Kisii elitera na Josephat Amisi na boigo ekra yuagendreta boigo gati ya wali bakomoko boko obo muraiwe kema kya ODM Raila Amolo Odinga boga kurase county ya Kisii nigo na boroba irechinga kichia bene ko mwariganira Raila Amolo Odinga litukoliankyo me county ya Kisii asego baga ndio morembe ko eneki wali litukoliankyo ekero araso asorgongoro iga na boni ko bate birebu na mangana siasa na borobo igo bamubuli Raila anyale go yakerere byeke ko ya siasa na konsera chiaye ereuno yokulie kero kyo boraiwense kolendeta wase mwakera onde bwensi anasekero kyo gavana koko ime ye county ya Kisii Mulikito Frida Kerubo na roboti Rosenjera yobekirano Tingaki omuraibe kia magia ODM Raila Odinga akageire gotarira county ya Kisii ritkoria angyo bono nigo abarai na boigo bagosira Raila Odinga besokirie na kumwarigania teme gaba gusiba minto ase county ya Kisii tomanye tenga igabuna gusi tore nomogoko asoko mwarigania omusikira Raila Amolo Odinga
oyo chako murai bwense kitari kikianda cyo mutinyo ye gatwa chaki iyo nare gusaba itangane kiguma baminto ba Kisii County na Nyamira omorembe asabara yabakurye biro wao ebe nobo governor ebe nobo senator ama nobo jumbo abo bagosira Raila Odinga bakoragwa no yoboletie ekirugo kyobo senator ime county ya Kisii omwaka bwekiri bubere na 15 na ibere Isaac Ochagwa nigo bono baganirie omolembe ase abarwanereri ao naboigo komosira Raila Odinga ase okoeneki obubui asobocholi bolebosio boigo nigo bamuganirie Raila gotakera onde bwensi ekoko na boigo ko bali bagalia bene asogochora omorai bokogania kwabo nande tuwale gusaba asenchira ya bene mono omosikira Raila Amolo Odinga yo chakoba nero omorai bwenseye onde tayo le bwengenche nene kobuwa abarai bande abarai bonsi bagusiye ito baregente kemo Tota geti korora omwatananeko ase chikure chiga chia baba Raila Amolo Odinga igo tota getobege ntekemo nabo igo gotukuburia nga omosike baba koranche tigabara ya barwane banyore kiroge kegabuka bene. Every leader that is contesting to be given a fair playing ground to sell values and agenda to the Omogusi community. As a family of the Azimio, where His Excellency Raila Amolo Odinga enjoys massive support in Kisii Nyanza, we request that there will be peace during his stopovers. During our last meeting as the women leaders, we were tear gassed, people broke limbs, and we don't expect such a scenario tomorrow. Frida Kerubo, Ndizi TV. Frida Kerubo biemono asorobochiru asenchira yobo ikirano amenye kurwase bunge ya kitutu ya North meye county ya Kisii niko bono baragire kiara na komocho kiandage kumebali bako gikiriyo mu governor we county ya Kisii James Ongwae na samagendro imeye county ya Kisii kolengana amenye kurwase nseme yoni gobate biruna omu governor we county ya Kisii ni gakorera mange nabo ikiraniria mange ase serikali ya eno na boni gobate biruna bagane tiesko aso mu governor we county ya Kisii na kobori bali bakorige birugo byoburayi nabo igamenye kurase county ya Kisii korwesiko ya Ongwae anekera gochikokole ntunde ya myaka 10 yo kurwa bokoreri ase county ya Kisii igo amangana mange atoretire gaiga nemechande to igurere county yaito mugambio Ongwae ogo akirwo bonyira nere kagosoka kurwo obisi aya na aratoreta twacha gocha amototebenga gochibona ataburi kende inkibono agwakirwo bonyire ngencenga bune yeiga inki tutagokorera obogambio boronge inki tutagochoranera buya lingane elio mugusiga kwanete ng'a ekiabuso egekoro gakemanyete kwabuso nyombo chikona chonsi bono ekero tokoigwa mang'anaya ase Gusii yaito Gusii bwate chi constituency kianda agweso mugabano oito Ongwae kogamba naendo yomo bagotuka gatime okomurama gakare korwa bona akorire yabakuru bari goteba nga koibora ngosa oinere iganga munando sao gete oragire ndagira igoro chengambu yakware koragira ego goikianjero chake gokorie biando so egosa Baminto nekerero tori na batore na mangana makongo mogako itongwa koramwa Ongwae no mwana ona manene na nchingwe tokeri gakinya sai bane bingwerere biasaire komongora ebingwerere kimoko bori chikura timoko bori nenjere ngororo nigo njane tiongera kare getia kogamba mutako gamba nera gambe nenjere ngororo gikwa mwango takumutiga yo murigererie orara buna gocha takubogori nguru kya monto ndi
ukore ke ngwerere takunya kurama muntu mugako gotiri naye no bora tokero gocha kuramura kini rende utaraika kuramwa sikazi ko mugako ngwa ko mwaka matobo ngwa utolendiro rosiri ense yeito kambire bibindi bibere bima undatara chagiande ukorire buya tikanya samo sesenie no yo kunya komo chokosa onye no na arati tigabori chikura ngora tapasa kunya kurama mugako ndikara ende bunge ndundura mutangara kini asika abantu bali batangaine asiko ngwae atika ko ngwa matobe asiko ngwae na nagotigana norobotire gwizara yoboche nukubwatirana n'ensemo y'oburindwe imeni go bachakiri umuroberi yobeneme ya county ya Kisii anena sokoro maigere ntira yo gwetanga kurwase binyinyi byenyamore ogati ya marwerende no muyego bakokolekana asensemo ya Nyabururu ibono ya county ya Kisii asabare aho baikirana gati ya bumuwaziri obotambe aze wizara yoboche nususani mochache robotiro nigorwalika kwa senchire wekiranu na Everin Osero. Wizara yobochenu kubwatirana ne wizara yoburendi bw'ime nigo bachakiri umuroberi obwokorwa megerio yokorwania okwambukira kwebinyinyi byenyamureo amaritage nkyo ase abana banyarukana boigo chisegi chiegenka anena sekegori geke kizi mapya ya ugonjwa wa ukimwi katika watoto walio chini ya miaka 19 na mambo ya dhuluma ya kijinsia kwa watoto wetu, hatutakuwa na taifa la kesho. Na ndio maana wizara ya afya imeungana na wizara ya interior kusema ya kwamba ni lazima tukomeshe haya mambo matatu katika jamii zetu. Wakati mtoto anapata mimba, mara mingi huwa anaweza kuacha shule, na akiwacha shule kama atarudi anawacha ule mtoto, na mtoto anaacha na kuka ama nyanya, anabaki na huyo mtoto anapata shida. So ina create ile inaitwa poverty cycle. Wokwana chinga kicho muroberio yo asensemo ya Nyabururu imeye county ya Kisii umuriki obotambase wizara yobochenu Susan Mochache nigo abagani abagambi na nyumba 10 kubwatirana erogokore mechande ya Sebinyoro. Our chiefs, let us not have kangaroo courts about these things. Tuweke watu tukuje community volunteer mushikane nyumba 10 mukalishe hawa watu kwa sababu mnawajua. Aibu ikuwe watu waone nikifanya hii maneno nitaaibishwa paka mtu ashindwe nitapitia wapi kwa sababu nimejulikana mimi ni mtu wa kuharibu watoto katika nchi. Sasa tuache kufichana kwa sababu mzigo ambao tutakuwa nao ni mzito. Bado tuna uwezo na tuna nia na tuna nguvu. Hatuja shindwa na hatuwezi kushindwa. Na kwamba kuanzia leo kila mtu ataenda kuwajibikia majukumu yake. Nigo boigo abori abantu kwene kyabunangweri kyabare asomuroberi obobo bwene bwabusa eriko bakonya konyoro bwene obwororo gwakanira gutayo. Chukua bima ya afya. Usingoje ugonjwa ujae nyumbani ndio uanze kuuza ng'ombe, kutafuta kuuza shamba. Asensemo yayo muwaziri bobochenu meye county ya Kisii Sara Umache nigo agokere getambukerekyo anene asabaganya bamenyi be county ya Kisii kwenyorera echanjo yonsi yebinyinyi byenyama. If you have not been vaccinated, got the first dose, the second dose of COVID-19, we are having a national program right now, rapid, trying to tell you if you have not been vaccinated, it is free, come in all areas. Our facilities have that. Our people right now are around, going around doing that. Please be vaccinated. Mechande yenigo ya beirege kwene kiwa mono asaba sae beke goriegeke kubairera barabogo chandeka ekere serikali begetomo kyabo kwene kyabuna ebitango bisaine byabekirwe eriyo konya abana inchi. Goripotire taseni kya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Biamono umurikito Everino Sera sorobochura senchira yobo ikiranu bono kumurikira boiga mangana lengete na siasa abangina kurwase county ya Kisii bono gati ya boniko beso kiribo gostaba mabera gochia asumu subati matakarua oyoro mokonyo mubwazimyo la umoja kolengana ekarokyo bosangane ane mono chibura buruchia tegete maigajo ikirana segeti gya ku stadium asenga kiya magega nigona wabatebere bono bamwaliganiri asenchira yabene litukolia kyo na Raila Odinga asabasabiro kwa bero kuna gotebuna niko bero beretikima eliko muhaligania gosose county ya Kisii lituko lyankyo. Your Excellency Honorable Martha Karua, Vice President of Kenya, tunakukaribisha kwa yale yalifanyika wakati ulikuja Kisii County. Hatukufurahia, lakini haya yote yamepita
ya shetani yameshindwa. Saa hii Wakenya wote, Wakisii wote tunakukaribisha kwa roho mkunjufu. Mama anapenda huyu mheshimiwa licha masomi kwa sababu ni yeye wanafanya kazi na yeye pega kwa pega. Kama siku ile alikuja Kisii, alikuja wakakuja na yeye paka Masimba. Mliona hiyo mama? Na sasa nawahakikishia ya kwamba mama amesema akikuja Kisii akipata nafasi lazima akuje kusunguka na mheshimiwa Moindi amwambie nyinyi mumpe kura. Na gati ya menyekuru se county ya Kisii niko batebire buna magechukura koroka na gochaka bono nige birango byobolende byerandense ase county ya Kisii gati ya menyabu niko batebire bero birikerage eriko ene kibuna sobo cholyo bone bolosio bura buru nchiri gochiko ene kiwa ase batebire buna onde bwensi uratoka ko yoreta chibura buru gochisege nigare mukirege tambokera ase batebire memokige tambokero yoko bahira goika ase abanyanyimbo niko chinga kiye batebire bune county ya Kisii niko chigotwara osego chigotigara gotwara umurembe ase batebire bachikobwatira na amu n'abanyanyimbo eriko ene kibuna nkobeka waro umurembe anenekero chikura chigo chigokorekana ekigocha policing. Tumefanya mkutano leo na kuna vitu viwili tumeagiria kwamba hii town yetu imetoka mbali. Hatutaki yale maneno yalifanyika 2007 yafanyike kwa sababu some few individuals wameanza kuleta some guns in town. Tumeagree tuchunge town tuwe kitu moja mpaka ikura ifanye nini aisha vizuri. Hiyo ndio lengo kubwa imetuita hapa. Kwa hivyo vile tuko hapa hivi leo tuko na vikundi vitatu. So kuna 1-2 tumeagree na wao ya kwamba potapota leaders kuna wengine wanatumika vibaya. Kama jana usiku kuna grupu ilikuwa na ngozwa na wengine ambao hatujui kwa sababu visho wao wako hapa wajui. Tumeagree ya kwamba mambo ya potapota operation waanze wao wanafanya usiku. Tumeagree na wao ya kwamba iwe mpaka mwisho wa saa 4 mpaka tarehe 12 ili mambo ya election hiishe kwanza ndio warudi nomo kama kawaida. Asubuhi waamuke 4 ama 5. So kitu tu tunataka ni amani kwa hii town. Ya tutaki mchafuko hii town. Sisi wote ni wa Kisii. Haijalishi unaunga mlengo gani, lakini kitu moja tunataka amani. Enda kupiga kura yako na tumeelewana ya kwamba wakipiga kura kila mtu aende kwake nyumbani. Siku hiyo labda itakuwa siku nzuri, anunue hata maziwa, achakuwa ipatikana nyumbani na pipi na watoto wakule hiyo chai kidogo wakiongezea matokeo ya kura. Hiyo ndio hasa tuliangalia na wengine waje kutumika kupewa shilingi 5 ili umishe mwenzako. Sisi sote ni wa Kisii, sisi sote ni mtoto mmoja anaitwa Kisii County. Kusema hivi, Kisii tumeitoa mbali na Kisii hatujaiona vitu kama hivi. Haya maneno yameanza wakati wa elections. Na nataka kusema kwamba serikali inajua ni nani anafanya hizi vitu. Kwa sababu tumeona police station several times, tumebuki maopi Nyanjwa police station, Kisii Central, kitu hatuoni ni yake ikifanyika. Watu walienda pale wakati mama Martha Karua alikuja stadium na Ida Odinga, wakafunja gate, wakafanya mambo, hiyo kitu ikawekwa katika kaburi la sahau. Tukakuja chusi hapa ATC, watu walienda mchana, wakaacha mapikipiki mahali kunajulikana, wakaenda wakaataki huko, wakafanya chenye walifanya. Hii sio mambo mgeni. Jambo ambalo nataka kuambia serikali yetu ni kwamba ichukue hatua. Kama wale watu waliofanya hiki kitendo walipiga yule ako nyumbani na huyu walipiga usiku wako hapa, au watu wakamatwe na wapate funzo waende wapelekwe kotini. Muchumulikire bono inyorani gogendete gotengera Ndizi TV obwansu mugusi na bokwandra gotobwate gwetera sensemeli ya mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwigona sensemeli ya YouTube na bokotunyara buna Ndizi TV News mutokondo bono omuntu mokomoke nyino tokurina sentunda ya kabere ninkomanya mange hayo bereka okorekana ase chinsemo autoskat gotonyara mache ngwira nande ase sentunda ya kabere gotonyara ase omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chosi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley
akisimi ase namba enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo erioto gwikere gose ututarire ase chiabisi chito ichukira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwishumulende bono nigo twirenda sentunde ya kabere asemesa ya Amayia Chinsa Isato chia bono ubutuko abarebechi kanisa niko bagandetse kulia bwatani bonso bari bakulige birugo byobora inabo igabana siasa kwane kibunankora baro molembe asobo chori bonene bole bosyo kolengana bare yabuni go batse biruna eganga yaba ekero bochori bogendretso sobo chikokolekana ikiego cha niko bagante kubeke mu rubere sene kwane kibunanko abaro mostari bosyo asoko nyara kora ryo molembe aiga sense ya Kenya niko chinga kechi banyara bakubulia basaimba baso wancha gotumigwa na bana siasa asoko leta chiburaburu anena asobo chori bonene bole bosyo obura kolekane eikiwocha. Hii wa Kenya wenzangu, tudumishe amani baina yetu, tuishi na upendo miongoni mwetu, kwa sababu hata nini kifanyika, hata nani akichaguliwa, bado tunabaki tu kwa kitu kimoja kinachoitwa Mkenya. We appeal especially to candidates vying for office to exercise humility in their statements. We observe that comments opposing sides make about each other often border on hostility and incite. Na umuno chebi no munene mathaka home maiga yoko mena nabana chebi na batano babera nabana chebi nabande ensemo ya Nakuru litukolero asababu atama egerio ni ganyarega kubolia bana chebi na ubacho rubwango igabatana babere eliko ene kibona nkwango ibere kuruwa bokorere bwabo eliko nyara gokoro goichorana nongo itinya na kwebina anene ase bigambiro nigo bono chinga kiyo mathaka home atebiruna ine chinga kichia bene abana chebi na wabwente komikege tambokero na kone kibune bina birie bike kengo nyara bire gokoro asobwango unenchere yemo yo gokoro goichorana kwa basibona boigo nebina asensemo yebigambiro. Unfavorable infrastructural system. We are almost sitting on one another. I was pitying the principal judge that she will leave a corner suite at Milimani and come and sit in a crochet. But those are matters we are taking very, very seriously as the dream of the judiciary to build the infrastructure so that is commensurate with the work that we are doing. We have identified, and even when I was at JSC, they have approved the master plan for building the infrastructure of the judiciary to bring it to the level where it should. Na abwatani kurwa sense moyo muboli abwa azimio wani Kenya na kurwa sorongoro westani Kenya yuko bagenda chikambini chiabuli tukulia lero asorongoro asibanyara kuboli amenyo kurwa westani Kenya kwa nekibuna kubwatsi balera Odinga asobo choli bonene buli bosikati abwatani abunga muno mugavana bwe county ya Kakamega wikirivombe topara nyaba abwatani bande buna Ayubu Safula gati ya bande abwati abuna chinga kechini gensemo ya westani Kenya yero beriti bwe ikirano asoko ne kibuna nkomu bwatsi bale umurebe makia ODM na boigona mathakaro yoro mokonyo ye asobo chori bonne bole bose chinga kichini go barokana komochia na gwacheria abo mu bwa Kenya kwanza asabaga ni Kenya kwanza kumusikomora iwense omuske Uhuru Kenyatta. Nchi ya Waluya hauwezi kuja kutusi rais ukiwa Western. Hauwezi kuja kuchezea na sisi hapa. Wewe hujalipa stadium, hatunasema utaingia by force. Kwani wewe ni mtu wa aina gani? Sisi tutapambana na wewe na gavana kaa imara, utoke hapa Butere, uende Nairobi, ukimaliza Raila akimaliza mula wako, wewe uwe rais. Wale watu wa Kenya kwisha hawana nao hapa Kakamega. Sawa sawa? Kakamega is locked under Raila Amolo Odinga. Nimefanya mambo mengi ambayo Kakamega imeheshimika. Na sitaki niwache kaunti kwa ule mtu najua na mwizi, ndio kwa sababu nimeangalia na nimeona FCPA Fernanda
na boigo ekirayo agendre tomobwa azimio boigo ni gobagene chikambeni chiabo ase county ya Kiambu bakorawa no muraibe kyama gya ODM rera morodinga na boigo na Kenya Martha Karua ni gobate abuna babekire merobere sene asabe gobagendra kuboli amenyi bense mejibe county ya Kiambu kone kibuna nkubwatera na wale na Raila morodinga anena sobo cholyo bonene bole bose Karua boigo ni gate abuna azimio one Kenya ni gebwate merobere sene anena sobo cholyo bose chorwa kogera ense ase emyaka erebosio nigo bate abuneganga yabene no gochwekerania magendero nabo igo kubwatsia na kogendera lyo muraibu enso muskuru ke Uhuru Kenyatta abere ko gotaikerania nigo bate birubuneganga yabene nebo igo no kurigereria magendero gati ya yanda mange. Nisema Mkikuyu ni Mkenya anaweza kuongoza, sivyo? Sasa tukaanza kufufusha uchumi bila ninavyojua. Lakini baadaye mnajua yale yalifanyika 2013, mambo yakaja kwa vile imekuwa. Uhuru alikuwa ameshikwa koo, hawezi kupumua. Nataka wizara hii, nataka hii, kandarasi hii, wanatoboa na kupora mali. Ndio sababu baada ya uchaguzi wa 2017 Uhuru akaniita tukaongea kwa kirefu zaidi. Nikamwambia mimi sio lazima niwe rais ya Kenya. Kama mambo yanaenda vizuri, mimi naweza kukaa tu kando. Akaniambia mimi jamaa wamenikata koo hapa, siwezi kuendesha mambo, manake mambo ya ufisadi iko mingi sana kwa hivyo tuingie kwa kila nyumba, kwa kila kijiji, utafute ukoo wako, kila mtu kanini na kanene na togo tigara boigo asamangana ringetena siasa kurasa mobwa azimio wani Kenya nigotoka ndo ikasa nsemelio mobwa Kenya kwanza boigo bagana chikambeni chiabo asoro kongorerwa Rift Valley gati chinse wanyara bago taranga mwenye county ya Baringo wazinigishu na boigo ne chinse mochinde abakora wano mokonyo murebwense boigo rumurebe kama kya UDA William Samuel Ruto nigo bate unabwate merobiri sene no naboni go baroka na komocho mubolia abwa azimio wani Kenya ndiye kigisairo no roboti rwa senchira yobwikirano amakonyi bwo muraye bwense William Ruto amonerombe ya Kenya kwanza lero niko batarira chinsemo ya Rift Valley ukwana Eldoret tuye gotoke me county ya Wazinigishu Ruto niga baerera bamenyi abwo omurobelio Kenya kwanza yebwate ko chia saba sae bonsi ya Kenya. Tutakuwa na mpango maalum ya ajira ya hawa vijana na tumesema kila mwaka tutaweka bilioni 200 kwa sehemu ya agro processing na to develop industry ya textile, ya leather, ya wood, ya manufacturing, value addition pamoja na housing. Ndio tupange ajira ya hawa vijana, kila kijana awe na kazi ama biashara na atusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Nonya nabo tuniga mugikeryo mwamereri oyo mwana asekeria goteba no gusegeta chibura burwa se chinsemo chiria iroko bokomono boigo Ruto niga baliere ira bamenyi ba Nyanza una nache ko basoya se serikali karache ko choro kubomora ibwense ya Kenya. We will work with the people of every part of Kenya. It is unfortunate we cannot go to Kisumu, we cannot go to Siaya, we cannot go to Homa Bay, we cannot go to Migori because our good friend who pretends to be a Democrat cannot allow anybody to go to his backyard because he arranges violence. For us to show the folly and the foolishness of violence, we welcome Kitendawili here anytime he comes so that he can carry the shame of him not allowing other Kenyans to go to Nyanza province. Mimi nataka niwaambie watu wa Nyanza, tutatembea na nyinyi katika serikali ya Kenya kwanza. Serikali ya Kenya kwanza itawajumuisha wa Kenya wote na hakuna Mkenya atawachwa nje. Boigo Ruto niga basaba bwatani ba Kenya kwanza baba isa kwanja gutumikwa go chaka chibura buru ekerona maiga yobo cholyo bonene. Want to ask every supporter of Kenya kwanza, please do not accept to be provoked in any manner. Violence cannot be part of the equation in this election or in any election for that matter. But it is only remaining 7 days and we will be home together as the people of Kenya.
asense yamo yayo mokonyo Rigathi Gachagua nigamusaba murai bwense Uhuru Kenyatta kubachika karanja kibicho amono muwaziri bw'oborendi bw'ime Fred Matiang'i asekeria ko bamoche no gosegeta gweta na kwakebo gesaku kwa Bakenya. Na rais, tunakushukuru kwa kukubali ya kwamba nguvu ya raia ndio mwisho. Lakini we want you to go a step further, Your Excellency. Can you give instructions to Karanja Kibicho and Matiang'i to stop fomenting ethnic animosity in Kenya? Ndiye Kigizairo, Ndizi TV. Ndiye Kigizairo, Ndizi TV. Mbona soroboti rwa senchira yoboye kiranumo cyumuligire bono nyani ko gendete ko tengera Ndizi TV bonso umugusiye margoba yabona Amayia Chinsa Isato yandira ko tubwati ko itira sense media mtandao semu ya Facebook Ndizi TV News Digital abo bona semu ya YouTube na botambe na bako tunyora abuna Ndizi TV News ditwe Jumatatu nyirabona yotokanda wika asemesa yechigo sorry tumairari yabereka okolekana ekerondo cyo mwana bubangi Victor Mbaka aikira sensemo yes studio kabisa na mange na ko Amayia Chinsa Isato na utigera limake ayingo cyo